Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Komisi Benta Benuan Rai ke Syong Suk Syong San, bat dia dai kira Kynthei na ke Jingshah Lehbeiñ. Ke Jingshah Hills Development Society ringkat bagi jingan trailang buka office jangka District Social Welfare Officer West Jingshah Hills. Kelapen long ik awareness program bersisngi halo kapang ban dia dai ki Kynthei na ke Jingshah Lehbeiñ leni prevention of women from domestic violence. Ya ke ni ke program lapen long ha ke snong lum trap nong jingi ha kalai pautrek uklaling kod araja apusau. Ha kini ke program la Yishim Benta de kindru pulai ngot gilong kemi kin thop ka tu kini gilong kapa ki bena ke tei ke snong. Ya ke program la penya du field program associate ke GHDC. Uma Francis Langlen ha ke jingan lang u coordinator ke GHDC uba Dennis Kurkalang bat kwi de officer sarkar. La yo ek jing ai jing kren ba Jingpynsngewthuh lo ka te ka phang ni kat tu ka ni officer to ka tran ba pher. Kibakin thup yu coordinator ke GHDC uba Dennis Kurkalang, u District Child Protection Officer uma S Pasa dalor ki weipan. Tahini por upenyo I yakovi ke short skin chapang ke domestic violence against women kate to ke Jingshah banbin gi Kynthei. Te hakovi ke long yung em upa ke be wakavi ke kon Kynthei ke wakat list nem karta upa to ovedi bu ai tanglang ke be wan man go chong yung e. Te hadin kat tu kat nisnem wadalai hei jan made wan kre upa. Bay Ofi. Apa Ofi? Ijai nga. Ini ada apa? Cuma apa ya, Pak? Kabe wan hei kejut sitom mumbansi go hap ko pendiang pinto I ukurin yung ka. Mai chuan lai Pak, ang pizza phayan ta. Tui le de iwa to en prai ni. Em ngao ste kejut hari ni just receive telur hari. Ni sang ya bo kejut dah nga sa ot sang begini kejut Pak. Du pai mau kejut ngam em kejut dah. Pilih kami ni Paidbah, dia piu kat kami je kami man ke sengi baik, di baik, memang kat piu ke kon le. Perkhat di tawa ham batai. Dia kat di pinau pai dah hewa ke kon kami, dari kerek kon ke lem. Ham trong ni dikten tai ne. Tengah batai. Ngap sa le pap sa au. Dia bahaya lu sem nong ni. Ipa hendak dan baik Ipa. Tai pa. Boleh kita kali tu kan? Kau pa, kan? Tak pa. Jom dikten pa. Ham jom tam dikten. Ngap sang pap sam au. Ham batai. Cuba. Nabara bare. Ya dikten bang sini baik. Jor wadat upa ya kabe mumbansi ke kon kaplai khut ko ya kemar jan yung jan sen yung ka yo pelai itu jen kerja padu uduk ki olai bo ka kabe jan sekitar. Kamu lu siap lihat tekong? Kata pikong siang telur kejut mensi mau itu. Man kami baik cadat man kesini nama nam net mau sini kau. Man gesni. Ekor dah siang ewo no dah. Jom siap pergi ke teu only one stop center. Jom siap pergi ke teu only one stop center. Aha, untuk siang. Tekong ke teu ke center kau harap pergi Kynthei tu kami Jingshah Chitom kayu hasam. Dia ham ran den ham sie dah baca kemat.
Tege mungkong ki counseling the live by tege we have project Kynthei em hay Jingshah tam kami tam hi sam no the ham ke live by mat no Ilai ci boni pi lewa da patsna bi nga kam se mo dengan yo kam sang ani wi ci kma yo chama ki mo ilai ci boni Kiwa ang i Juvenile Justice Act 2015 wa ka POCSO Act 2012 kini artali lagi chirup kaman wo iram ya ki kon ki yong yong pi kini ki an krek gim to do nang benta yong ka Kynthei mto do nang benta yong chenrang de yong pareng ong ki gender neutral act kiwa kini ki an krek kam ko pun artali ki kena Kynthei le chenrang wa ki won ki kena ku em hapok kerta ko khat prasna de gua de keras khat pra kan an yong pe ko hapok khat pra de gi kini ki jingeda ki ye yo pi na kani na kini ki artali ki ai nang kong ong i ki won ki kena ki ong ki children in need of care and protection in short form ong ki CNCP kini ki kena ye man ki kena ki won ki kena ki to ki mbe ki mpa la ni ki kena ki di yap ko be de yu pa la ni ki won ki kena di yap pa la ni di yu ko be la ni ki won ki kena ki wa ki bay ki pa de em hay kujut hay stom ibam ye de upan pha la ni ki khna ki ba mem di ki won ki pe ki yo ye ki ni ki khna kan ni ki office a ko jing rap ki jing da domestic violence ko mun ko cha Lehbeiñ ki Kynthei khna la ni ki man be ki khon la ni ko wan ga Kynthei hat na ki chenrang ta ho kalam ki ni ki topic ki man pa le am kam utip ha phi cha phang ga ni ga an ne bha yo tip phi ka man u yem man ye long ha ga yung ga sem to wa i gi ni ga awareness program to u nyau be ni gi man pa le ni ko em ga jing kan no ye ki han re yo laj u jia gi ni ga jing jia gi wa ni cha khman ne bha bon kat ka man ka te yo gi case gi wo pher gi em po kon te yo tip phi ga yi ka te ga domestic violence to ko ban kong to ga ni to ga jing cha ban ben ye gi Kynthei ha yung ha sem le ni ye ga khon gi nan kam wa ong sarang tumak mat yonga kam tang van go no pana den re ong ai phim to du no pana le ho to hi te wan kong tang wa tin wat na ke be no pa yong gi khon le ka ni de em yi le em ga ni gi jing cha ban ben ye ga kurim le de gi khon hayung to long ba ga jing di ga jing bam ki wo pen bu a ye gi jing mut gi jing xiao tho jing cham phang yong im em de go ni ba i le de control le ni de pen si ye ga jing par khat yong i lang ba ga jing di ga jing bam ga yong i khat kam te em kam ye gi man pa le u tip ha ki ye ga lat jing ye da ye gi ni gi Kynthei to ha ga nu kom wa cha Lehbeiñ gi Kynthei ko wan kong to de wa cha dat cha bom no kurim hayung ha sem man de cha dat cha bom ko kurim ko man hayung ha sem to ku jut nong ku jut ka met ka phan ku jut ga jing mut jing par khan cái ni cái chân cha đặt cái Kynthei yi kta cái ja bin cái kta cái cha cái khia yong cái man bin without consent it is considered as rape mutta di mon yong ka ma dum to di mon yong ka le to ka slat bori ma wa to wa ka dang hapo khat prasnam la da dang hapo khat prasnam kam pu yong rai karai dang shong hak ti yong ke be upa ma te phi gi man be em phi gi khon chen rang yong phi te snyau ba ong ye ki lada em chan le chwa wi shong kha khnang pen skiap ya ta kasnam de yem kam ong kong na de yu da khi shin tor phi de yem kam gom em de yem kam pen skiap ya ta garta birth certificate yo ulat naga POCSO ma wato wa menda poi ki sa thanat daw onggi ka be yong shenrang pa yong shenrang daw onggi mtip iwa ka khna dang khian go u khon yong i damaya ya ka damaya mo maya le la da ka khna dang hapo khat prasnam ka an pucha u shongkha ngai gi ne benta wo batai pi khachak cha phang ni ko office one stop center
Kini ke office one stop center de em go hapok ke jing pelai yang kini ke social welfare department. De nadu ni de senyawi wato ke jing ya kelam chpam ke jing ya da ya ki Kynthei we ki kena to he. De na liang yang ki kena de em ke DCPU go yin wo e ga ke jing sekri go yirap wo yada ni bentai kena ki cha Lehbeiñ ki cha Juvenile. De ni liang yang ki Kynthei ki man bay we ki Kynthei ki wo khat khandis nam chi jrong khat pras nam chi jrong em go one stop center wo e ga jing ya da no ka one stop center em yin go ka office ko yin ni benta wo yada ni ki Kynthei ki cha Lehbeiñ kamu ong go madam no po DLSA ong go ki Jingshah Juvenile to ki Jingshah dat ki Jingshah Lehbeiñ ha ka chnong ka thau ha po yung po semma ki Jingshah so bor ki Jingshah Juvenile ha du ka yo ka kot cha e kurim kita to ki ko jing bon sin ni ki Kynthei la ni ki man be cha Juvenile ni to he ka one stop center e go ka jing chakri ko wo yarap ni benta ki Kynthei open yo ya ka hok ka yang ki ha gi ni ki benta ki Jingshah Juvenile ki Jingshah Lehbeiñ yang ki ka one stop center em go khat an mut ki staff te de yin ga le ka jing mut la ni ka goals la ni ka thong ga yang ka to yo ko chan la ni wo ya da ya ki Kynthei ki wo cha Juvenile ha po yung po sam halai ha po ka im lang sa lang la ni ha ka thau kre thau ki te la em ki nu ki man be ki wo cha Juvenile siao ba ham randian ham suki ni ba ke jing suki ke yang nga ke yang pi pen he go isi ma sen gi dor ki dar sen gi ni ki ya ki jingtho yang ki lani ki advertisement yang ki lengba ke jing pen kam yang ki ya ke internet bat ko man ko speed ba do gate hypori wa pha bi ke tu ke jingtho yang pi chi second nan hi deploy go keleng berthai. De nalori te ke social media to kawi ke wa e kat ni ki bro berthai uro penem kami ya. Mem wila bro kat ni wadam de penem kami ke ni social media. Ngangai wat ha i ni hapo hagi ni ki thau yung i kan ni. La da pai phi na du utang nong rep unong sre mesi ha du ki khna skur ter penem kami ke ni ke social media. Klem ke ni ke social media kat ni damani kam kita ki buru gobe te hawa ku gni ga jing padam kami gni ki social media amle ga jing kta kat kam ga survey ko wada le de kiti gi nong survey ong gi wato ga jing kta bha ko kam tam ki khon gi kiti gi nei bhai ti daw nga man tu kalamus phang gi khon gi kiti gi ko ning kong ga jing kta nag social media to ga jing kerni lengba kini ke social media ni ba hagani ke lagani ke social media uchem pi em ki website em ki te ke application ki wagi ni ki dong chna gi heti tur woman kerni ba yo taw dong nem ka nganga ye yung hasem yung pi ro em ki khon gi ti yung pi kan ni pa pne ba da miet na jo chem hi ki khon gi ti yung pi la da yo bi pori wa ki khon yung pi khang dwar gi la ne chong gi semen seben hapo yung katu to kawi to kadak kajing kta yung gani ke social media nalorite kajing pedam kami gani social media kta go ye gani ke ye ke bormet kta go ye ke bor jaben dang hagini ki sngi go dang hagini ki banai go dep ye chem go wi ke doktor go to yung gani ke psychiatric ong gani demi ki wi ki jut hagi ni kena kam tam gi kena go khat ar bukan ru kan yusnem ketika kejut kam nung mi go ong mandot poi ketika por go ring di kena nong ring bai kam tu gi ikti kjat yo ki mandor ring de mai te poi ketika wo mi go ring set de in ai te de yo kam gi ni che po nong gandong ni de thau de ong gi ring suit na kani de ring ro thau de jan di ong ne kalam pha gi pha na han paya ragajing mandapoj hospital mandapoj khamat yu di doktor chami wato wagini khna ki ka daw ko panmani ki gamte ka daw ko panyam ka plat put ki ka ni mobile